Gaeilge Cosúil aniu tá ag deanú na dí tá sé cosúil le agus támuid ag críochnaí na Abairtí agus bémuid ag cruthú ar Abairtí féin. So cosúil le means similar to. So the first sentence here, to pong cosúil le cluiche pelt. Pong is similar to a football game. Abairtí is to Minecraft. Cosúil le cluiche Lego. So Minecraft is similar to a Lego game. To chruthú cosúil le shifra. Abairtí tá madra seo cosúil le taffy. And you're going to do now number 5 and 6. So to Liam is cosúil le mala agus céine seo sin níomh. So to Liam cosúil le mala níomh. And then Abairtí tá lína daidí cosúil le lína agus cén tainnim táir Gaeilge seo sin áisí. Okay, so tá lína daidí cosúil le lína áisí. Sin an Abairtí sin. So scríb an freigar don Abairtí cúig agus Abairtí sé. And then tar éis sin, being able to call our Abairtí féin, so you're going to create your own sentence. So mar hampla, it could be Cota Mr. Doherty cosúil le cota Mr. Ward, or you create we cosúil le taxi you park. So the yellow car is similar to the New York taxi. So you're going to create your two of your own sentences using cosúil le. So similar to. So to cota Mr. Doherty cosúil le cota Mr. Ward. To car we cosúil le taxi New York. To frisky jazz cosúil le Lushine. To caca cosúil le Rodell.
So tattoo chruthú, the Irish vein, the Cosúil le.